Svaki prelazak i ulazak Srba na Kosovo i Metohiju kako bi zaštitili preostale Srbe ne mora značiti sukob sa NATO paktom, smatra novinar, pisac i vojno-politički komentator Miroslav Lazanski. Evo jedan primjer. Recimo, Rusi na Krimu 2014. godine nisu uopšte imali oznake ruske vojske. Je li mogao neko da ih optuži? Niko, naravno. Ruska pozicija je znatno drugačija, objasnio je vojno-politički komentator. Lazanski je rekao da se civilna zaštita može reaktivirati u južnoj srpskoj pokrajini i da su toga Albanci na Kosovu i Metohiji dobro svesni, te zbog toga dižu galamu. Govoreći o platformi Prištine za pregovore, Lazanski smatra da je to ultimatum. Ako tu platformu razumemo kao neku vrstu visoko podignute lestvice, da li ona pruža mogućnost neke vrste trgovine? Vidjet ćemo. Beograd je jasno rekao da nema dijaloga bez ukidanja taksi, a platforma je to samo nešto više zakucala, objasnio je Lazanski.